Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш урок русского языка. Салом, дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба дарси забони русӣ. Как у вас дела? Как здоровье? Чӣ ҳол доред? Саломатитон чӣ хел? дарси 18 аст аз дарсҳои забони русӣ аз китоби «Дорога в Россию. Учебник русского языка. Элементарный уровень». Хоб омодагиҳо чӣ хел? Чӣ вазифаҳои хонагиро тайёр кардастед, накардастед? хоб умедворам ки касоне ки дунболи омӯхтани забон ҳастанд, ёд гирифтани забон ҳастанд, ҳатман ба тамошои ин наворҳо иктифо намекунанд, басандагӣ намекунанд ба ин тамошои инҳо ва мераванд дунболи аз пайи кор кардани тамринҳо, вазифаҳои хонагӣ ва дигару дигар. хоб дарси гузашта то инҷо омада будем. дар хотир дошта бошед. хоб аз инҷо оғоз шуда буд ва якам беш мавзӯи ударение буд ва дигар хондани калимаҳо буданд. хоб дарси имрӯза аз инҷо оғоз мешавад. тамрини панҷум аз дарси чорум аст, агар хато накунем. бале, урок четвёртый аз дарси чоруми китоб, на аз рӯи наворҳо. аз рӯи наворҳо дарси 18. Слушайте, повторяйте, читайте. гӯш кунед, такрор кунед ва бихонед. адрес, адрес, унвон, суроға. место, место, макон, ҷой. летом, летом, тобистон, дар тобистон. лето тобистон мешавад, летом дар тобистон. музей, музей, музей осорхона. метро, метро, метро. метро дигар дар ҳама забон метро аст, на? метро. театр, театр. театр низ дигар дар бисёре аз забонҳо театр аст. дар тоҷикиам театр, дар русиям театр, дар англисиям фақат як камтар талаффузш фарқ мекунад. театр, театр, яъне театр. сестра, сестра, сестра яъне хоҳар, апа. яъне чӣ хеле бародар мегем, яъне сестра яъне хоҳар. хоҳар яъне фарқ надорад, ҳам калон аз худ калон, ҳам аз худ хурдро сестра мегем. аммо агар бихоҳем ки аниқ кунем, яъне агар бихоҳем ки мушаххас кунем ки мо киро дар назар дорем, ё хоҳарро ё апаро, яъне большая сестра, старшая сестра, маъзарат, старшая сестра ва младшая сестра. старшая сестра ва младшая сестра. яъне агар тарҷума кунем, апаи калонӣ, апаи хурдӣ, яъне хоҳари хурдӣ. хоҳари калонӣ, хоҳари хурдӣ. тахминан дар забони форсӣ низ апа фикр мекунам вуҷуд надорад дар хатти форсӣ. яъне хоҳарбузург, хоҳаркӯчик мегӯянд. яъне хоҳарбузург кишид ҳамон апаро дар назар дорад. аммо дар забони туркӣ ин чиз ҳаст. яъне апаро абла мегӯянд. дар забони арабӣ апа нест. дар забони хатти форсӣ низ апа нест. дар забони русӣ низ апа нест. хоб боз кадом забонҳо маълумот дорем? дар забони англисӣ низ апа нест. яъне ҳама хоҳар, яъне тарҷума мешавад хоҳар.
و همون خاطر سسترا یعنی خواهر میتونیم ترجمه کرد. سمیا، سمیا، سمیا یعنی اویلا، خانواده. تتراد، تتراد یعنی دفتر. تپلو، تپلو گرم. ژنا، ژنا یعنی زن، همسر. ایتاژ، ایتاژ، ایتاژ یعنی آشیانه، طبقه. اوسینیو، 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 اوسینیو یعنی در تیرما. خب فصل های سال نگاه کنیم. از بهار اگر شروع کنیم، وسنا، لیتا، اوسین و زیما. این 4 فصل سال است. اما اگر بگیم که در تابستان، در زمستان، در بهار، در تیرما، پس میگیم که وسنوی، لیتم، اوسینیو، زیموی. اینها هستن. یعنی وقتی میخوایم که در تابستان، در زمستان بگیم. سیوادنیا، سیوادنیا این گ و تلفظ می شود. سیوادنیا یعنی امروز. سیوادنیا. انجینر، انجینر، انجینر یعنی مهندس. извините، 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 извините معذرت ببخشید. преподаватель، 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 преподаватель یعنی آموزگار، معلم، آموزگار. یعنی ما داریم учитель، учитель و преподаватель. учитель نیز معلم می شود، преподаватель نیز معلم می شود. یعنی преподавать از کلمه преподаватель از کلمه преподавать است، یعنی یاد دادن، آموزاندن. و учитель از کلمه учить است، یعنی اون باشد یاد دادن. خب мой адрес عنوان من، سراغه من. наш этаж، наш этаж یعنی آشیانه من، آشیانه ما، طبقه ما. наш преподаватель، наш преподаватель، наш преподаватель یعنی آموزگار ما، معلم ما. наш инженер، наш инженер، наш инженер یعنی مهندس ما. моя жена، моя жена، моя жена همسر من، oile من، زن من. моя сестра، моя сестра، моя сестра یعنی خواهر من. моя тетрадь، моя тетрадь، моя тетрадь یعنی تتراد اینجا جنسی زنانه است. خب بعضی کلمه ها جنساشون جنسی زنانه یا مردانه میشون. یعنی هم کلمه هایی هستن که در اخیرش یک کزنک دارد، جنسی زنانه است. و هم کلمه هایی هستن که جنسی مردانه هستن و در اخیرش یک کزنک دارد. مثلا моя тетрадь دفتری من، این دفتر یعنی جنسی زنانه است. و мой словарь یعنی قاموس من، فرهنگ من، لغتنامه من، اینش باشد جنسی مردانه است. ваша семья، ваша семья، ваша семья یعنی oile شما، خانواده شما. скажи بگو، скажите بگویید. пожалуйста لطفاً، مرحمت. скажите пожалуйста لطفاً بگویید. خب در اینجا برای چی اینها رو تکراران آورده است؟ یعنی скажи یعنی بگو برای مثلا یگان کودک مراجعت میکنی یا که از خود خرد مراجعت میکنی. скажи یعنی برای یک نفر. скажите برای احترام، برای احترام و برای چند نفر. یعنی برای احترام و برای چند نفر از کلمه скажите استفاده میکنیم. و باز اگر بخوایم که احترام تر شود، با آداب تر شود، یعنی میگوییم که скажите пожалуйста، скажите пожалуйста
لطفاً بگوید. لطفاً بگوید. Прослушайте диалоги, гӯш кунед ба гуфтугӯҳо, яъне муколамаҳо. Затем прочитайте их и составьте аналогичные. Сипас онҳоро бихонед ва муколамаҳои ба он монанд ташкил кунед, бисозед. Образец. Намуна. Скажите, пожалуйста, когда наша экскурсия? Лутфан бигӯед сайёҳати мо кай аст? Яъне сафари сайёҳии мо кай аст? Завтра днём. Пагоҳ рӯзона, дар рӯз. Пагоҳ рӯзона, яъне пагоҳ дар рӯз. Спасибо, яъне ташаккур. Извините, маъзарат ё бубахшед. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Яъне лутфан мегуфтед номи шумо чист? Анна Ивановна. Анна Ивановна, яъне номаш аст. Скажи, пожалуйста, это твой друг? Яъне ин бошад барои аз худмон хурд, майда. Хоб, лутфан бигӯ ки ин дӯсти ту аст? Да, это мой друг. Бале, ин дӯсти ман аст. Скажи, бигӯ, скажите. Бигӯед, извините, маъзарат. Хоб, дар инҷа нет, это не, инро машқ мекунем. Яъне вақте ки як кас мепурсад ки ин масалан фалон чиз аст, мегем не, ин вай чиз несту, ин дигар чиз аст. Масалан дар забони англисӣ гузашта будем дар дарсҳои англисӣ ки this is a cat, this is a cat, this is a cat, яъне is this a cat, яъне ҷумлаи саволӣ is this a cat, яъне оё ин гурба аст? Хоб ҷавоб метиҳем, агар гурба набошад ин хел ҷавоб метиҳем. Not, isn't, no, isn't, no, isn't. Дар асл no is not аст. No is not, no isn't. This is a dog, this is a dog. Ин саг аст. На, ин гурба нест, ин саг аст. Ба ҳамин тариқ дар забони русӣ вақте ки мегӯям скажи, это твой словарь? Скажи, это твой словарь? Яъне бигӯ ин луғатномаи ту аст? Ва дар ҷо мегӯяд нет, не мой. Нет, нет, не мой. На, аз они ман нест. Скажите, это журнал? Яъне лутфан бигӯед ин маҷалла аст? Нет, это не журнал, это газета. На, ин журнал, маҷалла нест, ин ҳафтанома аст. Хоб, дар инҷа хеле хира аст, аммо ба назар мерасад ки газети и журнале навиштагӣ аст, яъне номи дукон будааст, яъне ҳафтаномаҳо ва маҷаллаҳо. Хоб, нет, это не. Уточните, что это, яъне ки муайян кунед ки ин чист. Магазин, клуб, банк, завод, школа, поликлиника. Магазин, махоза, клуб, бошгоҳ, банк, бонк, завод, корхона, школа, мактаб, поликлиника, қабулгоҳ. Антон, скажи, Антон, скажи, это магазин? Антон, скажи, это магазин? Яъне Антон бигӯ ин мағоза аст? Да, это магазин. Бале, ин мағоза аст. Анна, скажи, это аптека? Анна бигӯ ин дорухона аст? Аптека, дорухона. Бо бисёри мо шумо яъне аптека медонем, дорухона кам истифода мекунем. Нет, это не аптека. На, ин дорухона нест. Это поликлиника. Ин қабулгоҳ аст. Нет, это поликлиника. На, ин қабулгоҳ аст. Спасибо, ташаккур. Хуб, дар инҷа яъне чанд расме ҳаст ва номҳои онҳо дар болоашон навиштагӣ ҳастанд. Банк яъне бонк, аптека дорухона, поликлиника қабулгоҳ, школа мактаб, супермаркет. Ҳамун супермаркет мешавад, яъне маркет гуфта ҳамун мағоза, дукон,
маркет баъзе вақт ба маънои бозор ҳам меояд, аммо супермаркет гуфта ба маънои мағоза аст. Клуб яъне бошгоҳ. хоб инҷа чӣ аст? Уточните, чьи это вещи. Книга, словарь, письмо, газета, журнал, карандаш, нож, сумка, стул. Мегӯяд муайян кунед, аниқ кунед ки ин чизҳо аз они киҳо ҳастанд. Китоб, луғатнома, хат яъне нома, ҳафтанома, маҷалла, қалам, корт, ҷуздон, курсӣ. Образец яъне намуна. Антон, скажите, это ваша книга? Антон, скажите, это ваша книга? Мегӯяд Антон бигӯяд ин китоби ту аст? Да, моя. Бале, аз они ман аст. Анна, скажи, это твой словарь? Скажи, это твой словарь? Яъне мегӯяд Анна бигӯ ин луғатномаи ту аст? Нет, это нет, не мой. На, аз они ман нест. Это твой словарь. Ин аз они ту аст. Уточните, где находится магазин, клуб, банк, поликлиника, стул, шкаф, карта, лампа, друг, брат, подруга, Антон, Ира. Аниқ кунед, муайян кунед ки дар куҷо ҷойгир шудаянд мағоза, бошгоҳ, бонк, қабулгоҳ, миз, курсӣ, ҷевон, харита, чароғ, дӯст, бародар, дугона, Антон, Ира. Ҳамин касҳо ё ҳамин чизҳо дар куҷо ҷойгир шудаянд, яъне маконшон дар куҷо аст. Образец намуна, яъне якчанд намуна меорад ва бояд ки боша худтон кор кунед. Виктор, ба талаффузи англисӣ чӣ ҳастем? Виктор, лампа там? Виктор, лампа там? Яъне мегӯяд Виктор, чароғ онҷост? Да, там. Бале, онҷост. Анна, Антон здесь? Анна, Антон здесь? Яъне мегӯяд Анна, Антон инҷост? Нет, он дома. На, вай дар хона аст. Хоб, уточните, когда урок, экскурсия, завтрак, когда холодно, жарко. Яъне мегӯяд ки аниқ кунед ки дарс кай аст, экскурсия кай аст, яъне сафари сайёҳӣ кай аст, субҳона кай аст, кай хунук аст, кай гарм аст. Образец. Виктор, скажи, пожалуйста, урок завтра утром? Виктор, бигӯ, лутфан бигӯ ки дарс пагоҳ саҳар аст? Да, завтра утром. Бале, пагоҳ саҳар аст. Ира, летом холодно? Мегӯяд Ира, дар тобистон хунук аст? Нет, летом не холодно. Мегӯяд на, дар тобистон хунук нест. Летом жарко. Тобистон гарм аст. Нет, летом жарко. На, тобистон гарм аст. Спросите, кто это, если вы не знаете. Мегӯяд лутфан бигӯяд ки ин кист? Бипурсед ки ин кист, агар шумо онро намешиносед ё наметавонед. Для ответа используйте слова преподаватель, инженер, директор, друг, подруга, брат, сестра, тетя, дядя. Мегӯяд бипурсед инҳо киҳо ҳастанд? ин ки аст? Если вы не знаете, агар шумо нашиносед, барои ҷавоб додан истифода баред калимаҳои зеринро. Кадом калимаҳоро? Яъне омӯзгор, муҳандис, директор яъне мудир, раҳбар, друг, рафиқ, дӯст, дугона, бародар, хоҳар, хола, тағва. Образец. Антон, скажи, пожалуйста, кто это? Антон, лутфан бигӯ ки ин кист? Это наш преподаватель. Ин омӯзгори мо аст. Хоб, уточните, кто это, если вы сомневаетесь. Мегӯяд ки аниқ кунед, муайян кунед ки ин ки аст, агар шумо шак дошта бошед. Агар шумо шак дошта бошед ё шубҳа дошта бошед. Друг или брат, подруга или сестра, мама или тетя, папа или дядя.
مثلا خب در یک خانه دوستان هم مهمون میشوین و رسم های اویلویشون رو میارد میگن تماشا کنیم. بعدا دو نفر رو میبینین، یعنی اگر مرد باشه میگن که این برادری تو است یا که دوستی تو است. خب اگر زن باشه میگم این دوگانه تو است یا خواهر تو است، این خاله تو است یا که مادر تو است، این پدر تو است یا که تقوی تو است و مثل همین. خب образец намуна. Виктор, скажи, это твоя сестра? Скажи, это твоя сестра? Твоя сестра? Мегад Виктор, бегу ки ин хоҳари ту аст? Нет, это не сестра. Ин хоҳар нест, это моя подруга. Ин дугонаи ман аст. Нет, это моя подруга. На, ин дугонаи ман аст. яъне инҷа барои чи инҷа хат кашидааст, яъне ба хотире ки ду намуд ҷавоб метавонем дода. Масалан, як нафар мепурсад ки Виктор, скажи, это твоя сестра? Виктор, ин хоҳари ту аст? яъне мустақиман метавонем ҷавоб дем ки нет, это моя подруга. Ҳамин қадар. Нет, это моя подруга. Ин дугонаи ман аст. خب расидем дар исм. Исм дар забони русӣ. Род имен существительных. Род имен существительных. яъне исм дар забони русӣ мешавад род имен существительных. Исм ба танҳогӣ яъне имя существительное. Имя существительное мешавад, аммо дар инҷа род имен существительных мешавад جنس اسم ترجمهش کنیم که همون اسم بهتر میشه، обобщение. خب این با درس دیگر هم میمونیم، چون که یک موضوع نو سر میشود در اول درس باشد خوب میشود. خب دوستان گرامی، در همینجا درسی امروزه به پایان رسید. تا درس های نوبتی خدا نگهدار. اگر گفتنی پیشنهاد سوال داشته باشین میتوانین بپرسین. اگر نباشد خب با همین درسی ما به پایان رسید. درس 18 نیز به پایان رسید. از درس آینده از اینجا آغاز میکنیم. درس 19 هم می شود. خب دیگر در اینجا خداحافظی میکنیم تا درس های نوبتی. خدا نگهدار، موفق و مؤید و سربلند باشین و گفتنی هستیم که تسلیت شوی اوراق